Hindi naman mahafal na ba no? Sa surah hafalan Ustad, apal. Alhamdulillah nil, apal separuh. Maapal separuh. Cengko si bumro libung ko nil, bener mahafal na. Alhamdulillah det, mon kok di apal det. Bener mahafal na bil, apal. Apa? Ceko bimari suruh ngaji tak suruh hafalan. Makin lanan jenderal sih nyuruh tak hafalan kok. Terus usah kau garan, mau pas jalan, bilang teh Ustad bisa mister. Iya. Ini mana kan Arema abid deh. Assalamualaikum Tat. Salam. Assalamualaikum Tat. Salam. Enggak, baik. Oh, baik. Benda mas andalah, mas paduan. Ide ya. Tan sandal gila ro. Itu mancok bagun aja lian pap. Ada bahas serampangan kikaring ngari. Satu garan, maju pas ntar ke Ustad, manis Ustad rot, teden dia. Gigi kat, langkung kat. Yang konat. Santak, kira bil. Tahu. Dari mana lah? Kalau tidak, Apa kapi, mana-mana. coba betulin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun la daf'ul maf'alun mif'alun. Bagus. Bener Ramadan apal deh. Yang tapi hafal separuh. Apal paruh. Berarti coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa rambutan mun ekakan nyaman. Memang ada pakai rambutan. Coba Bil, baca Bil. Engkau udah pakai nunggu taro. Ada pak kerang bentar Bil. Beni deh ya Tan. Engkau beli ro nyari penghargaan ya. Engkau mantan nih emang apa? Di mantan nih rujuk. Engkau tetin buru kan nunggu tar. Mak selengar deh. Coba kau suruh hafalan. Coba tadi baca. Kok ka awalan ji kok. Dapat ya hafalan. Engkau beri lah hafal dulu lah. Iya pak beri ya pak berdering bini lepas kiratin sana ada langgap piang. Coba baca balik. Apa bang yang sebelumnya kata saya nggak ingat. Papale. Mak nyanyi Bil. Saya guna apa lagi ngaji ya. Arab makin tak bahasa Arab. Nggak lagu satian lo saya viral lo. Nggak Thomas, Vita, Nila Karisma lo. Arwuk apal tan. Saya nggak dan nilai hafal mak Adil di sini mak ada sampai. Engkau terjadinya kan hafalan kaca Bil. Lu ya, engkau kada lo ya. Deki mau lamare, diko dan dia orang biasa, oke? Honor Arab ya, tadi aku udah hafal Arab dia. Emang kapi lah kan mak koi dinaki gua duaan Ustad. Deki koi cuma nincar pacaran bi Ustad. Ini lah tak apa-apa, engkau yang ibadah acara dedekan dia. Bil dekat ada lebih. Yelah. Itu ya kak, deki mau lamare kan beda ya, wah. Kita orang biasa, maju. Yang di sana lah. Ya. Mau di HP nganggur. Ini seperti saya kebeli rokok makin elegan. Itulah sebenarnya. Oh. Demam dari mana tuh? Oh, balik anak ruwet sangat guruan loh. Oleh HP. Ada mau HP nih. Hari mau jual ke komputer. Kata hari lu mulai hijau. Kata angkat coba ya. Ver. Pak, Ya kok mata berapa? gua habis nggak ada lun. Ada nggak apa lonce. Apa itu? Ada di mana benar tuh? Wah kok guru bin bin Jaka. Iya lah. Iya, Berapa ya minta berapa benar tuh? tahu lah pecan berendah. Selain rokok. Iya lah. Itu paling lah ya. Besar ya. Iya lah. Benda kon. Iya. Bang nggak tahu
Wah, No.